Kao i što smo obećali građanima Zemuna, da ćemo voditi računa o svakom našem sugrađanju, kako od najmlađeg, tako do najstarijeg, možete i sami da se uverite danas u ovom delu Zemuna da smo u saradnji sa Zelenilom uradili i sredili ovaj park na radost naših najmlađih, a takođe na radost, mogu da kažem, i njihovih roditelja, baka i deka. Ovo nije jedini park, jedina površina koju ćemo da sredimo. Još u nekim delovima naše opštine izvode se radovi. Kao što smo i rekli prošli put, kad smo obilazili teritoriju naše opštine, očekujemo i tvrdimo da će opština Zemun ove godine biti jedno veliko gradilište. Očekujemo izgradnju vodovodne kanalizacione mreže na našoj teritoriji. Preko 80 ulica neke će dobiti, 26 tačnije ulica će dobiti asfalt, ostatak ulica će biti nasut reciklažnom masom, asfaltom, tucanikom. Stvaramo uslove da u 21. veku naši sugrađani ne budu građani drugog reda, da imaju elementarne uslove za normalan život, a mi ćemo se svakako truditi da sve ono što smo i rekli ispunimo do kraja.